ka Batesi TV. Hagala sengi uble jang katayo ka khatway trik ulber ala jar pusau. Katrat kampo yeng jang ka Sorkar India. Kelapin mi ika jeng penbena ban Sdang Pyntreikam no ika Citizenship Amendment Act da ka bapin mi yaki rule. Ka CAA ka dekaan ka ban pelilat yaki bril ki bana Pakistan, Bangladesh, pat Afghanistan ki bedai nakinyam ki bakhamrit pat bakinyo banlong ki nong shong shnong bapura jong ke India kata yaki belawan ban shong mansa he India. Lingba kanikaan ki bril ki bamdai ki Muslim ki bedai nakanyam Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, but Parsi, kiblawan bansa ha India, shua kalai poetrik unok pra araja khatsau, kinyo banlong kinong shong shnong bapura jong ke India. Kini kedai kaan kebaka yeng dorbar kala ajing menjur, haka khatwetrik unok pra araja khat khandai, badak haka laitrik unok pra araja khat khandai pat, kelalong an pura, hadir mu Presiden jong geri, haka tu kepor uramnat Kovind, ulasion muhor bakan long an. Hendai kajing Islam ban penmi yaki rule ban Pyntreikam ya kanigaan kadai namar bakadon kajing ki bajur naki kinhun bapher khamtam ha kaniga tha chate lami ngi bat kum juru kajing persha jang ki seng ki badan hakilyang persha bat kum juru naki Muslim.